Normal Kenyam ka nas dialin kontin berwani lingua seme ka Nuer online TV channel. Bana racha ka tin kontin lat karodian and walɛ rei which ka South Sudan dorodan enti Nueretin. Bana mandana chituok rei which ka mandeng ka janshang wal badda me ka pai badda ron kidan dangaro wi jan dangaro wi diech bana jalling ka do badan en chato ka je bu kon diala dil ngaje no en wala chire nyal shebok bana jalling kel ngum shoda lat ki ngum bo kum kim yadit ka je bana jalling ka jalere men ngai kon diala kon lat karodian no anda manduni chang kon nyamale ya no roine gwasame bana tin kontin lat karodian bana keling kaka kora ba bana mandana shalat akume SPLA ayo ka tandan en chire nyal sheboka je rai wichin winemi bana jaling bane ke tandan chikalat ke je bani ngajenu en rai wich ka so sudan ga jen gwasame talamal mi hatin chede mandana ngai kone no ken kono ni mi jiram jidit ka Nuer online TV channel gore jen wo jin de ro de palpin ko bi Rwanda TV ken mala shukaji ke bi ken link do badan en to ken ke je no na jalong no de ko Rwanda kon ka nyakel ka na jeno badi yen charnu yen atub gas mone men ci togan walle ko lar no jen de ko laro chere mi jaslo ay ka kon dial ka jowo dan en chiben ka kwire nyala danan ci bogon wala kimen ci nuare sheka bok ban ya ngaje no en kume men bokko ne siang ci gorno de kontek ci gon ngani dobe dane ci to go jere we can answer kan kono wo katin kono bana kwen ano chana jemen latte man le ro gwas mene ka men dana shalat ken en wala ka shang wal badak ka pai badak ron kina dangra wi de jandanga wi de diech no regan ci to gre shin ka mandeng rei wai kana sarkanti rei nyal en chibok rei nyal deni rei nyal kirma yadit la deni SSPDF kene deni Uganda UPDF wa kene tin content charodian matkel shi helicopterian ya bogan wala ka jan shanga me no wa ken chi bena baka wa ki gwada dana ku pinkula wa baka no ka joma chalat wa rei nyal ponde wa jen to go jen ka wer no to go je ka ta diok ka wer a wona kurun wan ka ta diet la 3 am a wona ga 5 am kurun wan a wona kamo ke 3 am kana 5 am kurun wan ko ngaji no ne ala ren yal gwada moni ren yal mbo ka wer a jeno gur jeno de ne dial to dere ka tu no dere ka tu an to go tu na ko mi bugnat ka wer jen jigna do chikenien no ano jigna da chikenien nyu da jeno chike tactic ni chikenalat kajo chalat gwasme warin yal jen che jien ne kenyam ko bene che ben ga jangai kona ana chegme dana che ko lat kana sar ko gwade dan che kon ngajene be ka wer yo kam kalwi pon la incendiary yo ga chu bogna ka werelo por ne ke pin an chemical ke jen yum chal ke bermil ko reide ko te ke jen chemical money chokule jak na kujela kam anetin kon tilan wore lo wo jepin kan kon no kem ko la pede so no mo agendan e chiro la ne kenya mne baratam se jojo no re nyala wajen che jian kenya ma ke jen wo che jian jelle ke be ka kunat bata gunje no jen mi jian mo we kuji wetino telerek bajen gulo goro bo nyur gwada dan wetin bo wujbe kon guje gwada dien tanatnon ka gwada dien ba boktinon an wena mo chure nyala mo chuwe ka chu lunjok ka wedar ta diok paina nien kunien kula kamijen by the way ta diok we ka ta diech ke ta diok shap mi je chuba ta diok ke taro agwan mala jel shuwer ka je tine iten content dong la normal people chicken jel ka je la jel shuwer ka je so mi jira mi modong la mala nin ka ta diok bi dal ngajeno la nyin ku dia la ka kwalke so ta dioko moni nyu de jeno ci jangi ben ka je ken ji Uganda ko ji Uganda kadi kon charen matkel ke kuma kirmi yadit shu ken shu bok no enyal wajen che wen winimi ka weder no wa ke taro wa chure pin chukulu lunjok ke ta diok no wa ka bende ware shen ke liu ke dornatin no tiketen re ruop kene wikier kere reak kwike dial wa chuje bok chuena chuke bogon wena mone alo goro negana ko ajen do badana let kene
churere akeliu amenere ruop ko mandeng keliu wa chujerum ka bongne to menen yena neri te kor to ga jaka ta diok ke weather wone ka ta diech bakawa bogona renial nyod jano kaneti gorno tukan kon chicken goro de kan kon de kon kan ke de kon tik so chicken ti ala kume kirma yadit chawano no bikan na bikan kabat du no men chalat gwasame wagat kenaman kadong ne di alden tere wishin winemi watch na chicken chu podration china yu podre ruop no ka jom chalat gwasame watch na chika ken chalat no tele bon mi cha ling tele liam shanen dundo china chigurien bar ka ta danen chi dor che to ga jela riek kon mandeng gwan medine dun wante gatin no wante me china chi ka ken ka jo dana chalat kwa kunyo dong bere nyal baro de rit cha jo mo cha je kwing pin anetin kon tintere wichin winemi ko chi kana gor ka social media no china chi ka ken anam dong te ka medo dien mi shoda lat ka pin ma kana ngaj dong agende kula pelona te ka jo mi chalat gwase me kuma spela yo me gorno banyo ga yekel je kuma spela yo chicken right chicken alat no men chicken alat jenene okay kodi ala spela yo wakan tekare wichin winemi ngai kona teken ka base dien ma tekaten alo chikaro en bother bochre kore nyame chituok me shikona linga no chikorche tuo kam nentin kontin la kume SPLAIO kana kume SSPD abre wichin wini meka bure be but Kenya ma wa korshi dundien she kan ter corona no ala kor tuoga kam ngwane nuääri kan netin kon tilla jeni kem yadit ala de ni jana akane te kon te to kor chi ne doctor machar so tele rar doctor machar mi kor mo mi shi to ka jodan chalat keje dundo ngai kone me dane kai na kaje do be dane chinetin kon tin ladini SSPDF chikanwo ku kenetin kon tin la ngweni nuääri ku ken bil ken ku ken galo chwat ki let ken ke jegal chit ko dong ku ken no ken jwaju ken ka gwat ku ken tong ku ken kanangalo ku ken bil na ku ken lo yar no ka jowen ya me chalat chikon dia linga no me dane chituok no te kam nuer wai ha mi keneti kon tila SSPDF but after that chala belad no dong chi kuma spela yo wa chi ko ten ka do be dane chalat keje dong jen mi dong gu kon antama ku ne diti ku karen yal ku kana le use alo na kanetin kon tila nuer kel ke kuma spela yo aduno ka jom chala de kuma spela yo gwata me kenene kanichi nat ken teram cha mo ka bot do be dan chi kana lat dio je report an dong de kon dia la ling ka ta dan shiriek charo de lat ke jere wichin winemi netin kontin la nuer wai hami ke jechen borre wichin winemi no ne ka gwade dane chi kona ngach me chi kana tumne ke nyam chi kala dun ne che gwano dong de kum SSP de ngut bure be de ka jien alo chere me mu gwa ko they want to avoid conflict dan de to ko kor gwatan be but kan kume kana jenna la kume kir ma yadit ngai kon malat ke kume kir ma yadit chikana gor no te ka mudong de roda yaleka chit ko dong mute mal ma de tuok so men gor kan kale gor kan de kan ne kon lan no de kan gadak chira mi chit wonte ma chiken ko bugo mena gad boken wi kier bokere ruop tel gwam pel kan re wishin winemi so mu nyu de chikir ma yadit chine ka chigor yaleka banje ngaje gwan wona ne ala kon mu gor kon mala tok banatin yar ko kon bana ka identified ko chikcha kon bia na kalora bang ki bugo kon lora bang tela koryete bu kon kalat ketin kon lat karodian report dien dong de yen ngai gwata me wudi shalka me bul mel ya lunjok nyok ajan siang shup ke je bul mel che nyok lu che lunjok ka Abu Dhabi gwada che otin ke Dubai me che olim ka yotin ano de yode ke prin yoren kon de be kebla salary wi ka so Sudan ti bul mel che lunjok en kor ling yana me no chana chaga buga mandeng so ram kel mi ngaj mandan le rode no
ngaja madan le rode cha mandeng cha je bug lora bang buka je ko kwi ko ngaj bol mel ngaja man dana tok ki jaram dana dong jona do no ya buka na so na me biadil ngaja no ko ci bol mel ci luñ jogon teme re wi ka so Sudan ci luñ jog gwade dana ci utin ci me kon ngaja no ci jen ci o ka Dubai no ka gwade wetin we ko jen no ba yoba ko no la yutun content ba ko na so bong no mandeng me shi accident me share le ka ken ko bi kan wari bi kan ka joj ke bi kan ka displace gonten kono tekaten no so gor kono bana tega ngin murung ka ta dan len ngaro den ke je no mular kon dor ke ku kuma SPLA yo shire me dan ngai kon wonba no kuma SPLA yo ken sharodien realeka ka jen kor gwata meni ko ken gui ken do badan de ken nyam ka je do badan dong de rin gang ka je shirka mananan ci kuma kirma yadit ci wonan wo bene dialen kontin la nuääri beka nakki beka buk ala kuma spela yo teken bako ken de karodian luang ke de karodian gang manetin kontin la ni tin la civilian tin kontin ka kel ke je especially in work community kan ne kontin la ji ko toria de karodian gang ko do badan de rin gang je chane ngaje no ko konin tin we shi kuma SSPDF shi kenyin ke kuma SPLA yo re wich ka ye ci kona diala kona charen la re wich winimi ci kona nen gwade shi ka klastin ke ji korche toktin ci wona ko betega nei tungwan no tibi yeken bigete nen chala do shi ne dang well wede ko lar ne ti cho wel baro shi ke liu ne wera ke de ne SSPDF ne diej ke de ne SPLA yo re wich winimi alo shi kor motot en kore dan shi lat men shi kor motor ge jene ala de ni ten kontila de ni datreng machar jala yo ken ci rodien mat kel ke de ne nas denin konin yan ke wuri shal ke General Serilo so ko ci rodien mat ci de ni ci ka de intengwan so ci kor motor men tama de ne de wan longo no ne de ti dongo ke jeno bi kan wo kay ye town ka bi kan wo rat pinbo ko ken gor ken no de datreng macha de jeluñ macha jeluñ dong de dial de ko kulo go but ko kirma yadi plan de show be datreng macha be jeluñ so ci kenen tama ci ma ngay kono ci taram tre kuma ka kene ko ne pin datreng macha ko ci tel option adien me gui kena ajeno ci kene gui no bi ka tere ko ramen macha jodien chaja konli ko ngay kono ni chang la international community kene content win dial wona ka Africa Union ci de me ci bare wi juba tadien kelew gui kene no nena de nation kon tin la kume kirmi yadit de kan kume SPLA yo de kan George ko janta dan tekten imagine right now right kon take a news audience michigan report gwasame jo mi de ko gorbano bana jangat ji Africa Union gwasame jo michigan lat sikan UN no UN chicken tijeno de army in Bago mentere which kaso Sudan de caption chong army in Bago kung many cha caption ne lotel miti de nongre we kaso Sudan but I na panken kan ji Africa Union chol kan kum UN and we meja ka toke kong ne ko ba Unified Force ba jela re we kaso Sudan Unified Force me conduct ma char kan ko nunten bakule waka odedi a Unified Force mitedi and Unified Force me malat kemene and the Unified Force de jela Unified Force mangode weekend ma yadi we mena ga nuere gwan ko tiketen eno ba me ba ka lawre we ka South Sudan nyok ji Africa Union be ken yok mi shol ken in kontila international community shol ken UN Security Council eno mecha ka kwa law ko ba South Sudan no ba nyok mi de tayeda ne sha mecha caption ga je de nyok mi pal ka je ke lo de me de ka kap so lo de me ya me de ka kabre wi ka Sudan lo de me de ka kam ji South Sudan The African Union has renewed its call on the UN Security Council to gradually lift the army embargo imposed on South Sudan to enable the unity government to expedite the unification of the necessary unified force. Right now, Latkano and UN, African Union, UN, ka guru no ba me policy dan chalatko, South Sudan cheboko ka me ika ko pelantama. By unified force by Jalalet. Unified force, Mr. Dr. Machatan, I don't get it. We yenedi yenmine kono dong ling roi guadame. Without Dr. Machabas, they'll work out Joe. Tell all this thing to Kuala the Africa Union under arrangement ki agreement dan chalat kume SPLA yo kene kum kim yadi chalado nene. Enimi
shi kwadang ro shi kamat me shi kamat shi ga unify force kana kulat gwa kel charge train and then bananyo ko matan kan ko ba army embargo shalat me sha soldan cha peno bako ka match ba je kula watch ba match ba ba unify force ba make a match kan unify force ba chu lazlet bugu lere wi ka Sudan unify force kanas tin kon tin chala no sha ngech ko chiran bi chong kor kirme yadit chiran bi chong ko Dr. Machar again do be dan chala ragaja but right now look what is happening I want you kira lad kir ma che 2018 peace deal che broke peace che collapse. What are they waiting for? A demand matedi mishet kaname even right now right kon they chak gore je kan they made their way we South Sudan monokon instead of became yadit bola ni state of emergency kama yom kana warab you know nemebo a laughable long me gore je no South Sudan bagwa they took neka dhɔr chalke dhɔr muleni la GPA. So that is where they should start it from. They should start it with them. Me take a come in Mugorga, the no be Africa Union, we can show in it in con tin la South Sudan de match they couldn't go there cock a match. Match jagged right now, she Africa Union, they can jack chicken to go already day and woman what Jordan Tema, McCann can a lot right now. Tell Mungo the Tema, Kajaraja mem lat corner mene. So Name, Emily Road and Tema. And your point can ji Africa Union, what you can learn your ladder nene. It can a situation where Jack along humanitarian. One with telequentin it will take in security kwaga displaced. Markan Chico Young. How can they appeal at the same time calling the UN to lift up the army embargo at the same time they are calling for humanitarian to situation with a badge along. Humanitarian telekwan metopka ka wite ka insecurity nearing one bat kare wejelo joy kake so kakan ti tega mete nonga ma nien chiara o chiara de lat kele yene maje ka nonka na allow me ka kwa ka buy in 5 by the lalet in 5 by the way go at Dr. Machar without Dr. Machar in 5 cannot be allowed to operate so mengai kon dial get it no ano ba me ba ga kep tene ne dial ya be kam ga tene nuere karodian ba kep men tene jane ba ne nyam kon de me ken de ga tol kanetin kon tila GP bor jebba murlene these are the people tende me ken de ga disam first a candidial kan lat ko nuere kan la lieng tele kariek de kan me ken to me cha dial ya lat enyok kweren me cha release ke cha jalon den de kan mi chitano mo de kan dial kam so chicken de ngut kami you know take a ko bikor betitin so de ga make de kan get up anyong min makap ke la ka kap ko gwad da nan ge gen go mi kan nat kan karodian calling ban mi la ka kap mi kan nat kan karodian calling ne ko lat ko na ka jiwich chet ka dor kel mi ter mi nyin ka kam ken karodian and then de ga joy ba mi kun ba ke ko chikaren benak ban me dor ken dor ado be den me ken de ga ke ban matele option there's no way for you. So jo me de kona ngat en manana tuok kujemi chere manana ngai kona bandil ngajin wonene kume mala kume SPLAIO kene kume nas maraike general serilo ken panken chariden mat ko bi South Sudan no betemal ka right now ko do badana gwi keneje de kon chular no di Michigan dangro jikan match de mechi kona nen nyu de jeno men kume mala kume kem yadi ma dare mal pen longa pet ko ne de kona chi guje teme nyon ke kume men la dungi ko teore ko ji ko teore ne ti ke ji ko teore na tenelo yet rani ko teore Thomas Serilo rani ko teore but te ka pan to go ram te ke spela yo ram de diente mu chalenas no SPLA, IO, and NAS join force in Western Equatorial State. Who can force who can join code? Ko kircha ken chamal chajagor. Chane dial konen te ku SPLA IO chaka wo ke chane dial konen te ka urchal me Thomas Serilo chane ga dial ba chaka banjor. In fact, Thomas Serilo telejene te ka ku me kirmi yadit. Telejana. Dundo ko chicken join force kan lat nyu the jenu be South Sudan be te ka mal ko kor gwaten be. Totally kon ga tine obi konti ka ngai ka ta dan len ngaro din ka ja yana min chara gwabe chara dan min gujban go kum sasran wede ci kon no right but gor kono de mal der teten yen do badanen
tuogan tama and me tuogan walɛ ka mandeng riek ka we have to condemn Kir Mayadit ka ta dana sherik chagalat keje rewin nuääri boga gat boga men ka menga janetin konti la kuma spela yo dar chu bong ka magore ke de chu nyin gwada dan nyingeten dio je kon ngajene kore dana chi tuok korpan kam SSPDF kane neti konti la Nuer Wayami rewit kanaser men kuma spela yo but kuma spela yo dio je kukala ak panga je ke gwa kor gwa da payo kwala kujene ngum shora lat ko shanga nen tam ngode ter report mi shano ka jibone ke miteram shites ne baljen kore dana chi tuok but mi chi tuok wale mi je ga long mi neti ngwan dier ken ka je kodi ngai kone kuma Kir Mayadit melere ke liwo Nuer be displace ka be kanak jo me agenda nan gorono de nywa yakel en kwa nywa ne ko ken ban nyo je kala rodien bye bye